Yes, reka nongere mbasuhuze mwese muteze amatwi Gitinyiro TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho yo mu gitondo, ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2027. Nibiki bigezweho aka kanya birakomeye cyane. Amerika igiye kwitura umujinya wose ma 23 ni nyuma yo gutsindwa ku rugamba ihanganyemo n'igihugu cya Iran. Muti nukubera iki? Muti bimeze bite? Turabigarukaho muri aya makuru. Maneko za FRDC, abagabo 7 banekeraga FRDC bafatiwe mu duce dutandukanye, turi mu duce twafashwe na ma 23. Aba bagabo ni bande? Bafashwe gute? I operation ikomeye cyane yo gufata izi maneko zakoreraga FRDC. Imyigaragambyo ikoze ibara, imyigaragambyo ikomeye cyane, iri kugwamo abantu benshi cyane. Ubungubu itangiye kuvugisha isi ndetse n'abayobozi bakomeye hirya no hino ku isi. Abadiaspora bashyigikiye ma 23 bari mu bihugu bitandukanye. Ubungubu noneho barimo baregeranya ubufasha bwo gufasha ma 23 aho baherereye ku isi hirya no hino. Ibingibi bizafasha iki ma 23? Nabyo tugiye kubigarukaho muri aya makuru. TV ni Gitinyiro TV. Reba niba warakoze subscribe kugira ngo umunsi ku munsi cyangwa isaha ku isaha kwa makuru atugezeho nawe ajya kugeraho 5 kuri 5. Mu kanya gato turaza Yes, reka nongere mbasuhuze mwese muteze amatwi umuyoboro wacu wa Gitinyiro TV, aho muri hose, mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyaruguru, mu majyepfo, aho muri hose hakurya no hino ku isi, mukurikirana umuyoboro wacu wa Gitinyiro TV. Reba niba warakoze subscribe kugira ngo aho uri hose amakuru yizewe kandi yihutirwa akugereho 5 kuri 5. Nibiki rero tugiye kugarukaho muri aya masaha birakomeye cyane. Felix Antoine Tshisekedi yicukuriye imva imugeza ikuzimu. Muti nukubera iki dukoresheje iyi mvugo? Turabigarukaho mu buryo burambuye. Ma 23 igiye kwakira amafaranga menshi cyane. Aya mafaranga aravahe? Aratangwa nabande kandi barayatanga kubera iki? Ntujye kure kugira ngo tuze kubikubwira muri aya makuru. Ima 23 kandi yataye muri yombi maneko abagabo 7 ndababona, 1 2 3 4 5 6 7. Aba bagabo barashinjwa kuba maneko za FRDC. Bafashwe bigenze bite? Byaciye mu zihe nzira? Iyo operation yagenze ite? Bana natwe muri aya makuru uri buze kumenya akantu ku kandi byakozwe kugira ngo aba bagabo baze gutabwa muri yombi. Si ibyo gusa turi bubagezeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujinya ukomeye cyane baraza kuwutura umutwe wa ma 23 ndetse no kuyirukana mu duce yaba yaramaze gufata. Izi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nyuma yo gutsindwa mu buryo bukomeye cyane n'igisebo bukuye mu gihugu cya Iran. Biravugwa ko uyu mujinya wose n'imbaraga zose yashoraga hariya kugira ngo ibone ubutunzi bwa kiriya gihugu, ikabibona iri gutsindwa. Noneho izi mbaraga igiye kuzimurira muri Afurika, ni mu gihugu cyo mu burasirazuba, ni mu burasirazuba bwa Kongo, hakurya y'imipaka gatoya y'u Rwanda. Ayo makuru nandi turi kubategurira turaza tuyababwira mu kanya gatoya
gatoya katarambiranye. Icyo usabwa ni ugukomeza kujya ubana natwe ugakora subscribe kugira ngo uko amakuru atugezeho nawe ajya akugeraho 5 kuri 5. Tudatinze rero, Perezida Felix Antoine Tshisekedi nyuma yo gukomeza gushyira imbaraga zikomeye cyane mu kuhindura itegeko nshinga kugira ngo yiyongeze manda ya 3, kandi mu mategeko ya DRC perezida yemerewe manda 2. Abaturage bahagurutse baramubwira bati ibyo wakoze uwo wasimbuye Joseph Kabila kandi we nk'uko bigaragara hari icyo yari yaratugejejeho, tutari turi mu ntambara nk'izo turimo ubu ngubu. Wowe manda 2 zose umaze akaba ari manda zaranzwe n'intambara ndetse n'amakimbirane akomeye cyane n'ibihugu by'abaturanyi. Vuga uvuye aha kuko ntushobora gukomeza kutuyobora. Imyigaragambyo rero ikomeye cyane yatumye ahunga n'igihugu, ubu akaba ari kubarizwa mu gihugu cya Angola. Iyi myigaragambyo rero ikomeye cyane yageze no mu banyekongo bari mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu munsi kuri ambasade ya Kongo mu gihugu cy'Ubufaransa, abaturage bahazindukiye cyane bakora imyigaragambyo bafite ibyapa byanditseho ko badakeneye Felix Antoine Tshisekedi. Baho ku byapa byabo kandi hagaragaye ibyapa bavuga ngo perezida wazanye n'ibibazo bikomeye cyane. Kandi koko nyuma yuko perezida Felix Antoine Tshisekedi afashe kiriya gihugu mu magambo yagiye asezeranya abaturage akomeye cyane, nta namwe yigeze ashirwa mu bikorwa, ahubwo ni igihugu cyaranzwe n'intambara zikomeye cyane, aho igihugu ayoboye gihanganye n'umutwe wa 23 ariko ikaba ikomeza kugenda yifatana uduce. Abaturage rero bati rwose berereka uve ku butegetsi. Ibi ngibi rero bikaba byarateye imyigaragambyo ikomeye cyane i Kinshasa, aho bamwe mu ba opposition cyangwa se abarwanya ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bakomeje kugenda bamubuza kuba yahindura itegeko nshinga. Mu minsi mike rero ishize abadepite bemeje umushinga wo guhindura itegeko nshinga. Abantu birara mu mihanda ndetse harimo n'abayobozi bakomeye n'abantu bakomeye, abagabo bakomeye nka ba Martin Fayulu baje no gukomerekera muri iyi myigaragambyo, aho Martin Fayulu yaje kuraswa mu kirenge. Aho barwariye rero barimo barahamagarira urubyiruko ndetse n'abandi bose badashigikiye perezida Felix Antoine Tshisekedi kugira ngo birohe mu mihanda mu myigaragambyo, nibiba ngombwa banamusange iwe mu rugo. Nyuma y'ibi rero bikomeye cyane no kutizera abasirikare bakomeye cyane harimo n'abamurinda, perezida Felix Antoine Tshisekedi ku munsi w'ejo yari yahunze igihugu. Bivugwa ko ejo yari ari mu gihugu cya Angola, ariko uyu munsi iri joro rikeye muri iki gitondo bikaba bivuga ko yagarutse mu gihugu ariko mu bwoba bwinshi, ndetse akaba yahagarutse mu bwoba bwinshi cyane. Akaba yaje muri iki gitondo akaba yasesekaye muri Kongo. Umunsi w'ejo ho yari yiriwe mu gihugu cya Angola kubera intambara ikomeye y'imyigaragambyo irimo iravuza ubuhuha hariya mu gihugu cya Kongo. 23 iyo ni M23, abandi bayita intare za Sarambwe. Iyo bayivuze abenshi ibarya mu matwi, harimo cyane cyane perezida Felix Antoine Tshisekedi kuko yamushegeshe ku buyobozi bwe cyangwa se ku butegetsi bwe muri iki gihe amaze ayoboye FARDC.
birakomeye cyane rero. Iyi M23 igiye kwakira akavagari k'amafaranga. Aya mafaranga arava he? Aya mafaranga agiye guturuka hehe? Abadiaspora bashyigikiye M23 barimo barakusanya inkunga ikomeye cyane, barimo barakusanya amafaranga menshi cyane bagiye guha M23. Ni nyuma yuko iyi M23 mu minsi ishize yagaragaye irimo isa n'itsindwa n'isubira inyuma, irimo isiga tumwe mu duce yari yarafashe. Aba rero aba diaspora bakomeye cyane bari mu bihugu bigiye bitandukanye barimo barakusanya amafaranga ku buryo bukomeye cyane. Ndagira ngo mbamenyeshe ko aba ba diaspora barimo barakusanya aho bivugwa ko hamaze gukusanywa miliyoni 91 z'amafaranga y'amanyarwanda agiye gushyigikira umutwe wa M23 kugira ngo wikure mu bimwe mu bibazo ufite, ndetse n'imyenda irimo, ndetse ibashe no kugura ibikoresho bitandukanye, harimo imyenda yo gukoresha mu kazi. Ariko kandi iyi M23 igiye no kwakira kandi ibikoresho bigiye kuva mu gihugu, turababwira mu kanya mu yandi makuru. Iki gihugu kandi kiravamo n'abajepe cyangwa se abacanshuro bakomeye bari buze kwifatanya na M23. Aba bacanshuro biravugwa ko bazishurwa na bamwe mu badiaspora bakomeye cyane, barimo barakusanya amafaranga yo kuzajya bishura abacanshuro kugira ngo iyi M23 idakomeza kugaragaza intambwe isubira inyuma, kandi yari imaze gushinga imizi muri kariya gace cyangwa se muri turiya duce yari yaramaze gufata. Birakomeye cyane. M23 irimo irategura ibitendo bikomeye ifashijwemo n'aba ba diaspora. Bizarangira bite? Bizagera kuki? Iyi M23 rero imaze gushyira hanze amatangazo abiri akomeye nshaka kugarukaho. Itangazo rya mbere nuko muri aba diaspora nyine yahinduye bamwe mu bari bayoboye aba diaspora, abari bahagarariye aba diaspora, aho uwitwa Wirinshuti yagizwe uhagarariye umuryango wa M23 mu mahanga no mu badiaspora b'abanyekongo. Umwungirije rero akaba yitwa Willy Manzi Ngarambe, yagizwe umuhuzabikorwa wa diaspora ya M23. Jackson Muheto yagizwe umwe mu bungirije aba ba diaspora, ndetse bakagira n'umujyanama witwa Muhire John wagizwe umujyanama w'aba ba diaspora. Aba rero akaba aribo bagiye gukusanya amafaranga akomeye cyane, amafaranga akomeye yo gutera M23 inkunga kugira ngo barebe ko yakomeza kwihagararaho mu bitero bikomeye cyane by'amasukoyi, by'amadroni akomeye cyane biri kuva ku ruhande rwa FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse n'indi mitwe ihanganye na M23. M23 kandi irindi tangazo rigiye hanze mu kanya gato nuko bamwe muri za maneko zikomeye cyane za FARDC zafatiwe mu duce dutandukanye. Ntabwo hatangajwe amazina y'abo bantu, ariko M23 yashyize itangazo hanze rivuga ko 7 mu banekeraga FARDC bayiha amakuru bamaze gufatwa. Ubu ngubu bari mu maboko ya M23. Bafatiwe mu duce tugiye dutandukanye, aho bagendaga bitwaye nk'abaturage, ariko banekera
kubonekera uruhande rwa leta. Biravugwa ko bamwe ari n'abayobozi bakomeye bari hafi y'abayobozi ba General Sultani Makenga ndetse n'abandi bayobozi ba M23, ariko itangazo rimaze kujya ahagaragara muri iki gitondo nuko iyi M23 barindwi muri bo yamaze kubata muri yombi, ariko ikabivuga ko n'abandi batanga amakuru cyangwa se bashyigikiye leta mu guhohotera abaturage nabo ngibagera amajanja. Birakomeye cyane rero, kandi murumva ko bamwe bari gufatwa bari mu maboko ya M23. Irabagenza ite? Donald Trump nyuma yo gutsindwa na Iran ku buryo bukomeye cyane, biravugwa ko umujinya akuye muri kiriya gihugu agiye kwerekeza noneho amaso muri Kongo. Ni ukubera iki agiye kwerekeza amaso muri Kongo? Ibyo yatekerezaga ko azabona mu gihugu cya Iran ntabwo yigeze abibona, bitewe n'uko arimo atsindwa mu buryo bukomeye cyane. Uyu rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi arimo aramutabaza amwinginga kugira ngo aze amuhe amabuye y'agaciro, noneho nawe amufashe kurwana na M23. Birashoboka cyane rero kuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi arimo arashora igihugu cy'amabuye mu gihe Donald Trump nawe akunda cyane amabuye y'agaciro. Birashoboka cyane rero ko iyi ntambara noneho igihugu cya Amerika cyaba kigiye kuyizamo mu buryo bweruye cyane. Ni mu gihe rero abasesenguzi bavuga ko urebye ukurikije uduce Felix Antoine Tshisekedi afite n'utwo M23 ifite, Perezida Donald Trump ashobora kumva M23 cyane kuruta uko yakumva Felix Antoine Tshisekedi, bitewe n'uko iyi M23 yafashe ikinombe gikomeye kirimo amabuye ya koruta yifashishwa mu gukora izi modoka mubona z'amashanyarazi, ndetse n'amabatiri ndetse n'amatelefone. Ayo ngayo iyo ngiyo ufashe mu ntoki rwose hiva mu mabuye ava hano hakurya muri Kongo. Uyu rero bitewe n'aho isi yerekeza mu isi y'ikoranabuhanga kandi ritangiriza ibidukikije, harimo no gukoresha imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi, uyu wegerewe na M23 binavugwa ko yoherereje M23 ibikoresho bikomeye cyane, ndetse n'abasirikare bo gutoza M23 kuba yakifashisha kuba yazifashisha bimwe mu bikoresho yoherejwe na Donald Trump. Abasesenguzi rero bakomeye bo ku maradiyo akomeye n'amateleviziyo akomeye barimo baravuga ko iki cyifuzo cya Felix Antoine Tshisekedi kitazumvwa cyane cyangwa se kitazahabwa agaciro na Perezida Donald Trump. Bakavuga bati ahubwo iyi M23 niyo iri ku ruhembe rw'imbere mu bishobora kuzumvwa na Donald Trump. Mu yandi makuru turi buze kugarukaho mu kanya, nuko noneho uyu munsi ingabo z'Abarundi zirenga 3,000 zinjiye mu gihugu cya Kongo, zaje kwifatanya n'indi mitwe ikomeye harimo n'abajepe